Gospodine Knežević, izvolite. Ja stvarno želim da se poštuje Poslovnik. I mislim da su svi potrošili vrijeme izuzev kluba Nove srpske demokratije i Pokret Evropa sad. Ostalo je SD-u 2 minuta, a demokrate možda 3 ili 4 minuta da im je ostalo. Kolega Vuksanović je imao nekoliko komentara i replika, ali ja nemam ništa protiv. Ja samo želim, gospodine Mandiću, ja podržavam, gospodine Mandiću, da vi date vaše vrijeme kolegi Vuksanoviću, ali želim da ga dobronamjerno upozorim da mu oni nabacuju ove voleje kako bi dalje ostao u poziciju da ne uđe u rekonstruisanu vladu. Ja vam sad kažem, gospodine Vuksanoviću, vi treba budete dio vlade i ja nisam kao one nove hrvatske stranke sad koje su u vladi koji ne dozvoljaju da budu u Srbiji u vladi u Hrvatskoj. Vi treba da budete dio vlade i želim da budete dio vlade, gospodine Vuksanoviću. I nemojte da vas ove retrogradne mračne snage udaljuju od našeg evropskog puta. I baš se još ni dio nije, a oni vas guraju u mrak i u prošlost, u srednjovjekovlje. Gospodine Vuksanoviću, budite nam partner, a ne slušajte ove mračne snage. Izvolite, gospodine Vuksanović. Dobro, ja mislim da je ipak ozbiljna tema za ovakve neke pošalice, kao da smo negdje ispred neke prodavnice u Zeti pa pijemo pivu pa se malo šalimo na ovu vrućinu. Ja mislim da je malo ipak ozbiljnija malo tema. Ako već govorimo o žrtvama Jasenovca, trebali bi imati neki pijetet prema tim žrtvama i ja se na takav način i odnosim prema toj činjenici. Ako je problem, ako ste vi nekako izračunali po nekoj vašoj matematici poslovničkoj, a vidimo kako poštujemo Poslovnik, da ja više nemam vremena, ja vas potpuno razumijem. I sad, među najmanjim zastupničkim klubovima u Skupštini Crne Gore, koji ima najmanje vremena baš na ovu temu, hoćete da mi uzmete mogućnost da govorim. Ja mislim da sve ovo što se dešavalo od kad se formirala ova vlada pa do dana današnjega uvjerava u potpunu ispravnost odluke Hrvatske građanske inicijative, konkretno da ne bude dio ove vlade. Imali smo dobru ponudu, zahvalili se i čitav ovaj kontinuitet djelovanja koje smo vidjeli i iz izvršne vlasti i iz skupštinske većine nas je potpuno uvjerio da je komotno i dostojanstveno biti u opozicionim redovima. Kolega Rakočeviću, ja po svojoj političkoj i svakoj drugoj savjesti želim najbolje moguće odnose između Republike Hrvatske i Crne Gore. To su dvije zemlje koje mene posebno znače i, nažalost, od 2020. vidimo da je taj odnos poremećen, da sad ne nabrajam, kako sam prije kazao, čitav serijal onih provokacija koji je dolazio iz Podgorice prema Zagrebu, ali i pored svega toga, i pored one ploče u Morinju, i pored promjene imena bazena, pored imenovanja ulica u Pljevljima, pored Jadrana, pored današnje sjednice koja vidimo na što se svela, Hrvatska je i dalje prijatelj Evropskoj Crnoj Gori. Hrvatska je i dalje prijatelj Evropskoj Crnoj Gori i meni je posebno drago što je Hrvatska bila na visokoj razini i nije spriječila Crnu Goru da dobije IBAR. A to bi najviše išlo na ruku onima koji ne žele da vide Crnu Goru ispred sebe u evropskoj integraciji. Uostalom, zbog toga, kada je bila ovakva neka slična rezolucija u srpskom parlamentu, dobila je samo 30 glasova. A predsjednik Vučić je kazao da neće je usvajati da ne bi remetio odnose sa Hrvatima. Ali hoće da Crna Gora poremeti odnose sa Hrvatima. Hvala vam mnogo.